o Wellington, Christchurch. Ia mapikongo uma New Zealand. Pikongo uma po i Australia. Brisbane. O e lo mai moa mai Brisbane. Patalo paku. O e lo mai moa mai i New South Wales po ai ke lo singi. Ia mapikongo uma lava o New South Wales. Wal ko kaulang whakau ia po City o singi. Ia ma le skeke o Victoria. Po le ai ke lo Melbourne. Ia o le ku Australia iai Perth o Adelaide. Ia ma North e Darwin. Ia ma le si ku le o Queensland. Brisbane. Ia ilunga ko Johnsonville. Ia. A me se voi la pikongo uma lava mas ke kai kasi o Amerika. Ia sono mai Hawaii, Amerika Samoa. Ia me ngai na New Zealand pe ngo fa ia. Au kilang, pa sono ko ia, Hamilton, Tauranga. Ia o wai kato ia yung pikongo ule amaka ku isi ba nga e Tokorua, Rotorua. Tokoroa, Rotorua. Wananui, New Plymouth, Hawke's Bay ia Hastings, Napier, Gisborne, ia sono ko i Lalo, i Masterton, ali foi Lebin, o alua ko i Wellington ia maka ko Porurua, tapi kongu wa inga i Porurua o ko i Upper Hutt ma Lower Hutt, ia ma Wellington Newton. Pikongo le lo maka ku Nelson ya o Blenheim ya ona ku Kaikoura al waku kawa ku lo i Christchurch ya ma sono corona yele e ngo umala va kawa ku ai ya Dunedin ma Invercargill le lo i Southland ya ngisi ko yo fa fonga mai ngai pikongo o New Zealand i lunga ya alwa ka lunga pakatani ya pangalei ma North na sa o le North Island ya ai mai se fa pikola mo si o ka kong pele lava Samoa e la ko uma lava o lo whakasi mai a o lo mai moa mai ma se si mai ia si o ka kong pele lava Samoa mai lava i mangu akele e ofu mo lo senga e maka solo mai a kukuila moko salaya ko moko kaima e va solo mai moko komwa ne moko fai me mafai le o kumwa po ya solo ko moko apolima ma mangongo ma apolima ai ngai ia ai muli ai si ko fangu le moko keli sala fai ya ko moko savai e po puleongo apa kau mai la pa ia Samoa ya pa ia ke do pa ia Samoa ya ai e ngonga pa ia Samoa ya i pale polo ko pinga male pule makumua ya po kumua mapule ku au male la kau ai nge kai male va au funki ia ma pale polo ko kau winga Samoa wale la kau lea pakuai ngkusi la kau lea nga bakau le la kau lea kiuke male makafa yoi o le kausi o pa ia ma mamalu Samoa ia o mamalu lava masangi pa ia mamalu masangi Samoa ia mai lava manga kele se ia pa ia monga ia mese ile ngofua ko e kala lei o kama pa ia kala lei mo la ko pa kua ia
me se le malu mo pe sa mo so se pa enga la o lo e mai mo mai si la mai eri ngai kai me aso na pa kalo pa sa mo ele ngalo oe i le nganga wa o le kaulongo longo lava ia fiu ia se la ngonga o le inga ia fai o nga kako a karakala ngoa i me kupu le aso ma le aso e me se kako como painga inga ia a fai loa ku le kumu ia ka upu o pare komi po aki ngae po alava pa loka po kiki o ka upu i ngui kua o aki ngae a inga malarapanga fio anga ia mare aki ngae inga le kumu udong kamau a inga me uma ma wa onga so fua malolo inga le pui puinga i le ofiso leo ka ua uma vaenga kai kasi nei wa vaenga ie ka uo o i kukingo le whainga malo o le kukingo le kumu a kau kilo lo le kukingo le kumu ia o whapele kau kilo ia sa moa manga monga vaenga kai kasi o i le kukingo la ko ke whainga i mangu mafio anga ia o le makanga ruenga nga le ku whakasi le makanga ruenga o ki ngā mafio anga ma ki ngai social developments kanga luenga nga e fiko i kongu ia ile ki ngai ngo ngu mafio anga kanga luenga o ki nga na ku whaka sere Ministry of Women pa popole mare upunga le en mai le upu pole whaika winga le upunga mai Ministry of Women's and Social Developments ai aka ko mai lo i le pui ngo sa mo malonga au kelenga ia o le maanga hore le ka o sa ka ia so ia o le malo sio le ngu le sala ko fe ko kua le ko ko o le winga le upu ko ko o le pui nga ko kua le ia le me le sa fai nga mafua inga fai le ia ka longa ho le ko longa o ka longa le ko longa ala nga fai ka longa le ko longa e so ska longa fa o so ho le ale ngu o se fio anga bori kumalo e fai lor ka longa le ko longa ia wa kasi ale i ike mare mamake o kangaka o le lala fai se kaua la ye le menga ko ko le pui nga al malo siru ia ma va nga kai kasiru e pui le ngu pui o nga kangaka pui le laukili ia mai le yo la kofiri ia o le ko fai langi kolonga o le ko fai ni ka longa e pe nga fua mai me le upu ka ko le ambo po le malo siru ngu po le au manga o la ko nga fa mar ka ko inga o awala pui nga laukili le ainga al pui nga la nga safa e ku ai ka le pui le makai o le ainga pui le kengi o le ainga po le kamaika i o le ainga po le whenga inga o le ainga ia makan ka uma o se au ainga ai a pui lau kele la lengu ia ka le uma ama le au manga lengu le waruma o kai la konga maka fa yo i fai e langa ko punga mai ai mama fua mai le ka kua le aku mai lola ko mo sa mo mari ngai bai kau mari ngai au nga ko pulanga o ka ko o le pui nga le fai le o le pui o fa fika oli o fa la bella be ko ku fa pose e ama so se kaimia pui ai sa mo ia mai io so fa inga alisika nga kai ka pa io so fa alisika nga kai pas pa uma le ola se fua
ia mafa'alavelave kukupu fa'apo kuinga fa'alavelave masangi ai lave o ka'avale o misa'aga o igunga pia e faifusu'aga o sopa'iga ho'i ia kupulaga e kamafai e fao ia mea isi ne mau ai mea ko le fao mea lenga oi o me ho'i o burglary robbery me mapenga e amal puipuinga ho'i o ngai o kākou alo kamaikai alo mpanga ukeini o ngai kua whaafingi mai le vaenga malo vale le o fosi wale i lolo ka kalama karango sa o me o kamaikai ia o lo pe kuinga kulanga le kuinga kulanga pa a hole ngai ku si sa mo ia afe mai lo di sim kanga nga ka ua ia o iku kingo e inga e sa mo o nga o mea umai kaunga ki nga kaunga nga make sure kaunga ko ilo inga o lo o malu o sa mo o lo o kua ia i o ka ko kangaka e sim kanga nga ke lea le marka wa ya sa mo kanga nga le soifua maloloi awa e o am kanga nga close down sa mo is fa la fa ko se po la ai mo kanga nga piksili ya yang fa mo i sa mo ia le nga luenga ia lo mo fa nga wa sa mo am lo leo o la kou e whaia le pui ngol sango le mu. Ia o lai ia ngai ka mā. E ngai ka mā mga ki ngā o lai ngā lue ai. Nisi foi o maulunga, nisi o lo whai ngā ruenga pia. Ia wale ku ngā ako le pui ngā mo oele kungu pele sa mo. Lala foi leo le kapisa o mea ngai o social media o le mamalu malpa ia sa mo i lea i ku maleku. Ia pe a ia ko kau fa le kongu marika ko makanga ruenga o leo. Al makanga ruenga o se fu malo ngai ka ua a kupu lava po le ali mea fe mai o le ka ofi manga ruenga. A makanga ruenga ia e lua e lika kai ka ofi kanga ruenga o leo. Na e ofi ai male lako male makanga ruenga o maengo fa lo fa pose emergencies au fia e mal fui mu wal vaenga fui mu ma vaenga fa la fa pose le ai ko kongu le au fia e male ola ko fu ka inga ya por corrections pa pui ya ku fa kasi le inalo mkanga venga le lo Ministry of Police Prison Fire and Emergencies ko malon kanga venga se fu malolunga kasi dem kanga venga silion kau ya oke ale anga ngisi ya malu mal pa yole ku ole makofai ka mai oke kai pepe on ka ko oke ma ku ya kala o isi lava wa si lava le kala maso onga ai onga ore ngonga male mo onga inga ia kupu maola ma kupu male lei la ko fakingo ia awange ikula i maingi kula ngai le mbangwa ile le ho ia me fo le fai ku au wa me ngai lenga be besia le ku ma fai aku kala i au nganga umangi onga le mea la vale le fai ku au ole le fai o ngi mea ho ila le mea mioko i loa mai e fai ku au ave la ko fa mua i masangi ai awa o le la vai kula i mai ma fu wai fa masingo ngolo o nga solo ngi fa nga solo ngi ya mesi ka ko fenga malo le ole o kule skolu o yungi ya kai ao ya ma ko ni sila le so wala skolu kasi le songi a kai ao le sa nes i neila i wale waka le ongo ya ma ko ni sila keni ka ko mo le ongo ia e masalo ko o a fium papa o isiku ia ele io o ka le ia masalo o ska dia lai o kalfa
Ia Amerika po la mo moe ka Amerika. Angala insi olo so o feala mai. Samoa ka no ngalo kale le fiku Samoa. Walo mo mo la kiker ka me Samoa yang sir. Ai mo le ka ko fa so nge yaso. Asi ka ko fa so kusile wa out mai ko. Ia ole kusi la le fai lo mai e le paki fo le ale. La le ngol paki. Ole SUP ya lela ya ili siko inga anganga fo le ulanga kupulanga le ai Amerika ma inge ya ma kongi sila. Hey, what's up? Hey, what's up, man? Hey, yo, bro, what's up? Ya le ngal paki le what's up? Sup? What's up? What's up, man? Hey, what's up, yo? Hey, yo, what's up? Ya no wingo le ngal paki el kengi. Wa ko ngai ngoa yo SUP por sap. Paki na ya ka o paki me o kengi le Wangal paua ka fai le nganga le I Amerika o Australia. Sia mangi. Ko lea sainga. Ya falangi. Mesera vanga o Mexico. Le ku le ia ma Afrika. E ko ngu wanga fai le upule le ngol paki. Ole la ko wanga ka we la ko paki. Kangaka ia ngaoi. Ngaoi e fasiuka ngaka kakanga oi. Ole ngole la ko paki e fo ngo e lesi kangaka. Lesi kangaka leanga lesi kangaka. Lesi kangaka leanga. Pe bala au wai ma ko ngiki ai lesi kangaka oi lesi kangaka oi. Hey, what's up? Hey, what's up? Ila le mo kala ngo ko. Eso. Wa ma ngai ya le ngol paki. Ora o fia le ngol. Wa interesting nga. Ale fa ya kule kala ke si ya long. This is a conflict of interest. This is a conflict of interest. Ja, fa mai long. I'm not interested. Ja, ai kako wola I kako maka upule o kusile al SUP. Po le Samoa United. La fa popo ile upu fo ile le veapele wa fai ile wa fa popo ile upu le ING United. Wa fa nga umele upu Unite. Fa popo lo ya ile ING. Ya ka ulola ile le upu le. O lo we lunga le continuous tense. La le tense le upu. Wa le veapele ya e makamele upu pe fa ba mele upu Unite. Ai kurola ye mele ING ne wo fa ko. Esa wele ngo le paki. Uniting. Samoa Uniting Party. Dongo bingo se paki kufa kase kangaka. Oila kangaka ye kufa kase. Ne kangkala ye ka osap. Ma le ngonga o fa pupu unga paki sap. Samoa U for uniting. P for party. Fa pupu le sap. What's up? Hey, what's up? What's up, yo? Sup? Ya lulo mare F. Nga meu F la mo e kongo ko nga paki. Paki la yo o ye ka nga oi. Ai ala le office ka ko kengi jam. E se kala buna le o ke kango e ka wo ku ya o samo. Ia o ka ko fa ke ka ke o paki le. Na nga le mo lo ku ni o paki ka nga oi. Fa me fa si ka ngaka. Ma mele anga umma
No ingala le ngongal pa ki le fa me pa ki le nga oi wa le ngole ko ngonga oi le nganga le o le sa o le nganga o le nganga usala ko ka umai ya le ngol pa ki le nganga so ka ye ka nga oi me le fa me me le fa su ka ngaka wa o ia ma le ku le marwanga ku le isa ku le ingala le isa ku le e pa ki Ola unga ba ai ye le ngole la ngole ole upu sa o ai le sap nika what's up nika fa ilonga lang fa ilong ka ko nga ka ina ye le ke sis au malo vale wa winga yo ka o pa ki le malo vale ele ke ka wa mo kengi le ole mele ka le kengi ole u fa le kengi ko mo sa o se aso mo ko na le aso ngi wa le wa me fa sa la wa le kom singa fe nga palo o le ufa ma ngi i le ngor kengi le fa sa mo le sa wa we le fa ngoi le ngoi so ka i le ka ka le si kengi ma le si kengi ka ka le kengi meu ken member so i e fa ye ngi ya ma ko ngi si na so ka i ken member se la ma o e le ma ka mi sa mo la wo join e ka mi ke le ngi lu ma nga Ela lai chui nei fu ile ko nga melon sapat sap what's up man what's up fia me wala longo winga la wala au mai olo po kia kingu e fa penga ya la kwa fu ene ne ufa ku le pa kia o longo winga la longo pe ke ufa ku wo pa kia o awa le o ko e fa fu pa kia le di fu le lo o wa pa ko ane me o tu la e sa ora wa ku le wa pa ko ku wa pe tu la sa mo tu la apa pela e ka ule wingala le sa mo ti STB nga STB anga le pau wala ka ka o pa kiria o ka ho ye o e fela TP mo le teachers practical sa ka ula ye so ye le ofiso ngol practical por practical e fa TP ko sa mo TP o sa mo tu lai pati ale di ne o Josefo Pongfasio kwala Pongfasio se kulo ula wala le ko wala so wala langa o tele yo ka ko fan ni am ka ko wo le ya ma ka ko ngu nanga kasile ngu o ke bi le te ka si mamalu le so kwala o ka ngaka ye ngo ya Pongfasio le di le o Josefo le o ngale pa kire ka o STP o ingala pa ki e lua pa ki le fai ele kengi le sa ale si pa ki e o e fai la ko whakaita inga practical meu PT e sa fai o fisa onga ma sangia ke ni lo o fisa onga po fai per me nga ole umma lo mo lo kuspas o la ke sa ungi le e fai a onga e ila lau koruma singa oi ya koruma singa e ke ro fai lo PT no practical teaching no practical teaching nanga e mawai ma kongi ai au pepa suenga ia nga o lole ka le so fa ulo e pasi mai lo PT o ngala o pa kile e la fai me nga o PT o ngala e po ina o la wadi e sia kia PT asko ingo yose o le mea ko e kongi nga ia nga PT practical o practical la banga yo ke longa o suanga o whakango masingi wa pako. O la unga ka baba e paki le o la ko strategy. O la ko nga bakau.
O le o lea e whakaikai le vengo masingi wa pako, whakaikai le whakaungo masingi wa pako. Whakaikai le ngau ingo meo masingi. Masingi wa pako. Sala o la unga pai kaunga i pākia. Malo sap. Sap me. Ia. Ongongi ni meo wa ai ko ngel pekin ni sino sa. Ei la wa ma ai ngai se kasi o nga bakau ma ia pe a mau ka ko paki. Le nga bakau le io ka ko exposinga menge re corrupt ia i le lalu. Anga mawhai ele wa o mea ia nga o maua. Wha mau maunga ho i o Paradise Papers. E maa ngai ia ai ku wako lo i media laula. Media New Zealand. E lau le media nenga o kanga whapsoka i au mai i le kako sabani nenga whai. Ia. O le media nga al tangata Pasifika. Ma le radio NZ le ele ka hole le o tipi au tanga vai le peia e foringa mai tipi au tanga vai e ringa kipi. E foringa mai kipi e freelance. Me ga freelance e kuskusi mai sa mo ma mai stories e fa ka mai ang stories e peia kuanga i ele radio NZ. E ka ole RNZ. Ai vai lunga le website ngai me pa. Sa whaili poki at RNZ le mele ko kalangoa nei meo Paradise Papers. Sa whaili poki le sa mo observa. Whaalimanga whaira observa li poki le mele o le kupe parpalapo ma ne lontui i whaamaumonga ia. Aile i publishinga la penga o ile penga lo lomi e sa mo observa i whaamaumonga e whaamaungi ai po aile ko kong. Ai ole ngaunga le ai masalo karosia lava ai mawhaionga whaonga e aka ko social media ai ai mesia social media so ia le fast inga ia expose ia ku langa ia onga wa ule wa ia nga wa ule isa u kampangi pasala lau wa uia se kanga ka ule as a historian, as a researcher, ia mas ka ole activist. Ole activist politicians me va penga. Ka inkaresi politiki. E mesele ki nga inga male sanga le mola kunga ka sefe mai i kulanga o nga luenga palpalama, pisingisi palpalama pea. Ole kalok fu ila le ya ka ko social medias ma ka e faila ko media. Mea ka o real media. E kaungo nga baku kopi wa maua. Ia awangi i se lango nga wolfa pe ole. Ole kau fa so ko o aungi inga ia fa la wiloa wele ai ele fa la wiloa nga wa ule nga wa. Ele oso nga we fa iloa. Alo fa mangaku. Ora fa mangaku fu ele ia fa la wiloa mengi. Inga ia iloa ele ku me wo leo ke fa fe kai ko ya nisi po ia ko ongo le wo kilikilo ya le wo ba ya ko ongo ila ko o le wo ngofo masiaka ko live le ngai kai alo ba ya ngale di masu fa ila ko wo mai mo mai ai wo se lau fikus folu ya kanga sa wa au ye por kala ka ko mere pa ya ole pape ngang fa mai le miki po le se me manga ia o le o mau sa makar karango lava masio anko e lo anko sa makar karango lava fa so o le mahofo le nga kia lava fa ku ya lava ale
Ya ba ko fe olo fa anga I la wa fionga ko pia po mu na Perry. Ya mala masiofo. Pa mu na Perry Sami. Reverend Sami sa pa fi au so na tu ai ma to fi anga inga ta vai. Ya. Pa mu na mai ko la le fionga I le tu pia. I so ma to no I papa puleia na sa pa ja. Ina le winga lo tala whaptai le whama ite le fionga ia pomwina Perry Sami. Se tasi o sui o le whatotua le to sa mo tas. Sa tatai whono mua mua poi. I le tatou vaianga whaupai I le ainga fast Auckland. O la lava e vea masui o le ainga fast I Auckland. Ia matata no ale ane ia kata mana ia na matata no ale la wa fa ia toi lo mala live le mala fa manatu. Ele ta ua o lana proposal. Mai nei le draft. O le tofa manino, le tofa sa ili. O I tonu e ave ele upule le tofa. O se manatu lo loto. O se manatu mawalunga. Mata ua ia sa mole wa mai ele fionga le tupia ia famuina Perry Reverend Sami. Ea mai ngā tā vai ma vai lele. Ea mai fo ia. Tō matangi. Turo. Ai, o nana sau noanga. Whapea. A whai, o se tala whaatai tai o mātou nei au kilani. E se lau tau se fulu. Afe. Tangata o lena no fui au kilani mani usila. A whai se lau tau se fulu afe. Ia pe lua se lau afe fo ila no fui sa mo te mine. Lua se lau afe. Ai se lau tau se fulu afe le. E mātou nei au kilani mani usila. A whai ai na le lua tā la lau tupe. E tipi mai e le tausanga. Lua tā la. Ai a whapea o le lua tā la lea e au mai to tonu. O na avea la ia lea o le lua tā la lea ma tau. O lau shareholder. O shareholder o le to ngā mea ho lea o lau share lea. O avea lo o ma shareholder. O le pro keki lea la a whamtalatu. E awa pēr tu la email le pro keki lea a ora u tupe lea au mai. Whaopopo e mata I lua tā la tangata o mane. I se lau tau spulu I nei ni sila maukina. Ia, whaopopo e manesi tu umalalang. Ala tu iri au se kādia o I Amerika. A whaina e ko whakas. E whanau mai e se tupe maoa e lona te lei. Ona vele o tupe lea. Mau sao whanga. E vea fo I mau sea. I tutu, ona tau leo I leo o sea hoda. A whaila tatou te whaputu ina le tupe lea mo le 5 tausanga. Ea po se taimi fo ilata mai pe lua 3 tausanga. E ma whaite le. Na ngawhatia ele tau o se vaalele. E ngawhatia ele tau o le vaalele. Oune sa moa le na vaalele o tangata sa moa lea o whataua. E na tai rua tā la lau. Mai le tangata tō tasi. E te iloa o e le sa moa mala whafonga anga le to e ngā whaama ite mala tau whaama nino le ale fionga le tupia po muna Perry Reverend Sami. O se whaama ite maoa e ina wa utango a uia ma whaitau. Tano nei a uma calculate.
E ova male se fulu miliona. Ova atu se lau miliona. E o atua le piliona. E te tonu lava le 5,000. Pe a watu ai la mal tu whata singa. O isi sa mo diaspora. O lera uwha wa abela uwha mamafa. I sa mo o mau whafo mai o sa mo. Sa mo i nei New Zealand sa mo i au Australia. Sa mo i e mano tele o Amerika. Awa pela e mai tatu tai waka la i koko. E ato ane le tolu tau sanga. Ua maua le pirionga. Maua le pirionga. Ia. E mai lai kongo le se lau kou spulu leo wha ingo sa mo lengi ni sila iwa spulu walu wafe lai oi. I au se kālia masalo oi. New Zealand o i Amerika la ka lima su wafe sa mo umala i. E maua lako kai waka la e au mai kokong. O ngā military le ia lea. Military i longo winga. O le a ku le papea. O lau sa whanga le i kausanga uma. Ia po le vai aso, po le lua vai aso, ko umai whapea ngā. E a ko umai fo i le masinga. Sa moa mara whafo ngā. E o aku le koru kausanga. Wa lua koru wa le leo kaku whako. E wa pe lua ka la i kausanga. E kuai lang whakausaka wale. E wa pe wha mai mau. Wha mai mau ala lua ka la i vai aso. Lua ka la i vai aso. Si vai aso lua ka la. Le kausanga. O lau kupele lau sa whanga lea. Ka koe le koe oi le koe wakungi foreign investors wai wakunga oi wai wakui kamai. E waku ofa kupe ke le whaila ko shares. E manga o in return. E manga o le meke le. O le Qantas, o le engi usila le lava. O le mea ngā le oki e. O la au study renga whai mara whai kaoku i ai ngei lava. O le establishing o pisingisi ke kele ia waalele ke kele ia lolang. A maka mai kupela iki ngā build up, establish. O lola ia lea wa whakau shares. Wa whakau mea shares e kampangie e ola. O mai lola au whai shares mara au investors. Investi ko kong. Ia dramatically ia landslide. Alu nunga, punga i lunga le kupe maua. Whai e lola kampangie. Capitalism. Capital o pisingisi. O capital ka o kupe a maka i se pisingisi. O ngā lea, wha moe loa investors. O la kou le la apu lea. Whai le board, whai le management board, whai le komiki me wapenga. Kupe, o management o kupe me wapenga. Lea la renki ngā inga kampangi ke kele i e laulangi a mese la walwhakai ka inga reo waku e New Zealand ma le Qantas. Sano le pori ni o la mka upurewa. Ai ka ko loko whakasi le polokeki le waku ngā. E vambe o ngā ka ko maua lea. Le va lele ona e sa mua. E le ai se la pisi e mawai, e le ai se pa ki ngā uru e mawai. E le ai se va lele, mawhai ngā ka koe o kanga le si va lele. Le si va lele, ma le si va lele. Ai o le whioa inga va lele. E manage umai ka ko kupele lukala. Nga le lukala. Ai whanga yoi a koa i an pisingisi o le vale. O le vale le a kanga kāngu o Samoa. O le vale le a kanga kāngu o Samoa. Ai a compare kure mene ngo whea kua i whao ngā investors makaka. E au miliongea mara au whiwhai mea me penga. E alu a hoki a koa le mene wo yengi. Anga e greedy.
Ole melo le greedy, lelenga okila langi ngai lelenga makua fight competitions makau banga le au greedy. Sa mo mala mafunganga. Wa o la uso suenga. Ile mafuanga le onga nga pum. Ai me ole pum. Pum. Nga alu lunga competitions makamaka so pum. Ela kasile me ke le na mai ole root. Ole pongai dea. Ela I onga burst. Explode. Dramatic. Le alu lunga competitions ma kau so pum. Onga whakau wā ia meo investors. E greedy kankale investors. Anga I o ilanga shares la ia. Ia nga push ala ia ole makua pulina koe. Sa kelo kanaka e o CEO ma o I kokongo. Whaafoe pisingisi ngei li pai kaimi niuka ko ia. E umi a wanongo pe o whaabalbalea. Mental leu. Nanga o kangaka I kua lea e ka o investors. O kangaka piko sili ia nga worse. Ele weso se me volele ole onga ole me la ko sao. Ka ua I ole me ngol sao le kongo a maka pisingisi. Once a maka ima establish a pisingisi wa lua koru ka usanga lima ka usanga. A maka longa kau ai mai pomu ka mai ko. Pomu la ka mai. E manga oi. Inga ia kelele kupe return. Koe fo'i mo la koe kava. Ele fa peo mai kupe ia ma pera ingi foa. Ne ai ele ingi foa. Ele ingi foa. E o mai a kama ia mai le kupe kusa o mei investors. E o mai investi. E ka ulole investi. O le turn ngai fa ingo i kai o mai e mai la kupe fa ola ila ka pisingis. Mai fa moe moe. E uma koe kongi murumuru. A koe kongi la. E ngofo ai I le base value ole share. Ma increase le interest. Aya onga manga o bakula ko return. E alu sa o le return. E calculate e ale management na le pisingisi e. E faia me o calculating o shares. Ia nga. Fo I le shares na maanga I o la ko interest e fo I ala ko. I le usanga alu le interest. Fo I le interest I ala ko e onga ia. Ia shares ia nga o mai. Po investi ia nga o mai. Ia makele ia marenga suwe onga kupu mai e. Onga kuranga whapenga. Ai sa mua malau whafonga anga rika ko lai. Ngi asu. E se mea ka uanga ia kia uia. O lo u mai kaua. I de ka ua sia wha ma ike wa au mai e. Pamui nā peru. Ia pole fionga wale kupia. Ai ka sia ai ofi ngofia ai ofi ngalu. Sa mua malau. Onga wa o kilo ma moninto ma ai. Aka ko whaia kai waka alare. E a fō li leia sa mo. E re koe li sia se vale. E re koe oi sa mo le whanga ingo le vale. Ai koe polo fike fwe mka kou wa vale. Ai kupu le alu le vale. E winga la kwa. E uma whakau li si vale. Koe whakau li si vale. Koe whakau me li si vale. E o akure fia kau sanga lumanga. O i kia kofura inga me le vale. Pe a mawhai onga. Ele iai ase ka ngaka ile larolangi ngei wa ngā whaia se mangaku whapea. Ale ai kia lea, a pick up e sesi e masalo a yeise ka ngaka song le maka mai. E iri ka ngaka ole a mwhaiunga o ngā kampai e ngā oi le ai kia lea. Nanga ele isi ka ngaka wa umanga o susu akuleisi. There is no person, there is no one, nothing else. Ele isi ka ngaka wa ngā mawala ai kia lea. Ai lau kilo le peiengi trench, peiengi lape,
e ingi ko o pisingisi le lua kala le sera ai masana e increase le alu kupi e increase po le alu pisingis o ngole mea fai kingo ai le se pressure le akupu o le pressure le kupu investor le inga fai le mea economic pump ma ke le ale alu competition lola e o ai me o lo e lua te mi meni o fau sanga me o lo ia faule o loa i longa quality ma faule o loa i longa quantity e lua te me kau pisingisi inga ia babe maola ma le lei ia iai le quality ia iai ma le quantity o le quality o le lei a ka faia se o loa au se mea ai e kofo aku ka ke ai nei o kai au koe sa koe ai i fai inga le a ka re fa kau mai le whangwingu lea po le lole lea o kai au ka koe fa kau mai ko le lei le quality a le quantity o le fai kaunga a fai o loa o le vai kaimi ngei le fai ngei competition le fai koe a le au fai o loa ma le au investors o kelenga compete le build up o le quantity manga o ia kele le o loa a ia fai a koe la le o loa ma babe ale makeki nga ia spread out le makeki ma nga ia babe ngauia o ngola manga o ia babe nga maua mere kupi ia square ngol pisingisi le mea ia square makele le kupi le pisingisi e maua ai o le mea mali o ka ngaka ia la safai o le consumers ka ngaka la fa nga inga le o loa o ka ngaka piko silia ia nga polonga la langi ngi o le consumers lai me wale ngo fer kala le o ka ngaka polonga i la lang ka ngaka fa nga inga le o loa ai peila le ka wal pusa moa le ngo fa mamua moa nga fai pusa moa nga kol sukala ai o kuisa moa wa mo se lau se fu o ngai mafua mai la wale mele ka kalangoa the competition of investors malako manga o mali greedy inga ia baben ko fo i mai kongule la ko return mali interest o la ko investing inga ia mawai la ko kau banga nga wai fa kau ba o nga e alu e makamaka i karangoanga kamai ai so ai kua tere ke alu se kopo organization o la fese la ko kopo dinner se la ko kopo lunch e fa longo le karangoanga investors e karangoa i numbers they talking about numbers they really talk about numbers they compete eso eres investors tadi fia la so da o milionea ka milionea sini lesi milionea ya la so ku penias ya man kwa fa peren kalangoa ngafi wa 2 milion al ku pe mama nga mawali si milionea ngafi ya pa ku lesi o kile aso ngal milion ala ku penias pa pe nga ka mai ya pero la yele si o kila ku le ingo la o la supply kangkanga CEO aku sa menge o investors o isi o la ko ka ungo la banga ia o beneficial owners o la ko ia ka o ownership o la ko o ninga le mea ako ia si ka ko mai la le pyramid o menge o le kule ingo le pisingis aka ko la ngo lo la le pyramid o mai lo la mea o fa enterprising o pisingis o le McDonald na il McDonald Samoa wana ngo mai il McDonald o pisingisi na pisingisi Amerika Amerika center yai
O Amerika fo i le ona o le McDonald. O le ona le McDonald. E lai masanga mea o whaia. E winga lau kala, e le whenga le McDonald. E le o se manager ho le McDonald. E le o ia ho i lea e alu e CEO le McDonald. E le o iai ma se vaenga o le McDonald. O iai ko kongu ngā kalewa pe o lai whenga ngai. Le ai ma se vaenga o le McDonald o iai le ona o le McDonald. A o iai o ninga. Lai ran le McDonald. E a kungu kai kasi. E kofu ole le ingi ngipsi le McDonald. Le McDonald le ngipsi e ilonga CEO. Ngake ba ia a koa la kai kasi le McDonald. E ko kongu ngipsi la. E wale ia skadia. O isi a kungu laula. Ia ma Amerika. A ole raninga o McDonald kai kasi ia. E ia la ko puli. E ika kai o nganga. E le ungi ona la. A le vaenga le ka o enterprise. E opo i mele back and say. Ia ma le downtown. O le Woodworth. Ia mai si pisingisi o loa. A le wabako le McDonald. Onga o le isa mo le McDonald. E fai ma example mwhakakai. Pawala le mea kankalea e o ninga le McDonald. Le la ukara ngolo mea kau investors. O le owner. O le beneficial owner. Menge o pisingisi. Pawala ko mea le fai. Kamanga le rope ka polo ni usila. Ai ngofo ya me. O mga ka polo i le vale le fiafi. Ai hotel i LA. Ai mo nga LA. Ia usu mai. E ale ferwa i LA. Ai mes pe ale ferwa i bao sa vai mo pu. E ale ri foi sa longa ri foi kosibi. E ale sa ule mo nga era ku ia pia. E ka ferwa ia kamanga. Aso uma. Awal me o makamanga. Ala ko device. Ai la telefon. Ai ki kilo lang paling ina drop pal ko pia so ma. E la ko ko. A on kala ngo kama ia fe la ko ko meeting. Discuss ela pisings. E sawal kan kama ia fikas nga mawele so. Asi ai sia mernes. Le medicine. Pa ulo waso nga 5 milyon. Ida so kas. Ida so kas. Ko ba ile kupe mawa kama ia le kala ngo ile milyon nga. 5 milyon ile so kas. Le winga nga kala pe. Ele skala pe. E mala le ya le kala maka mai mo. Ku lo le ku. Ka le lang accounting. Le leilong ma ko fa business. Ko advance. Ko mala mele ku pul ka mini. E olonga mala me ka o accounting lo loko. Mal me ka o le foreign trade, foreign investments. Le pena. E o wala fa ka banengol mele o le aisa. Wa fo el business le me. Lai filo i mereka kala e o ninga le mea. Karanga o investors ni. Wa fo yo investors ni. E kofu wala ko male ko ainga pisimisi la ran. Lai la ko mereka kala ra ninga fenga o pepa. La ko nga pepa, ala ko mal pepa ila. Pepa fi me ai, pepa plastic, pepa toilet tulo. La ko mereka kala fa le o ninga me ko aisa. Mang kuala me nga ele ilo la banga. Isi pisingisi ele kama ia le pila me la no paradise papers. Ela no $10. Tax haven. Kupe pala, kupe le. Kelo kama nga ene ya di mai lunga. Ese fa la ko inga pisingisi ko inga kanga kai mi tai kamba ngam fa la ko kan ngam fa la ko fongu. Oh, yang kau ba ho na ia le fa la ko kala kau ba ho.
Ai vai nge me kifanga le fa sa uma ya fa kingonga kai kasingi. Wa fai le kifanga le o Hollywood. E fai fa le kifanga e fu ai lunga le mela ko kupu mal mela ba ai le fai kifanga. Ngo le fai mela kifanga. E mo le kifanga le me o le konseki. Ai vai nge konseki za mo. Sa fai konseki ang u ye su ai kupe fa ele ma wai kupe su kupe fo ye fundraising. A ki nga ele kale sia ki nga ele ngu mal fa konga kongo ngu kai kas sa fai me konseki. Konseki na sa fai yaso ya. Ya le na sa acta me o ka ho I sa makua acta pe ya le movie me le. O isi ko nga action nga sa fai yaso ya. Sa kupu mai kai mi le o kala ho ye. Fa kingo ye fai kongo kai mi o le White Sunday. Asa pa o kamiki ne fai au kitopa. O ko inga kala fa kingo nga. Le ala aku mai lo I kala fa kingo sa o aia le au fai me o mobi. Ya nga wai lo lo uma. O le kele la bo mobi ngi ele ngi me moi. O me la e sa o me la mo I le la pui. La pui. La fa kingo mai wa mo I fa kingo. O le action na fai. Ele o se me ho le va pe o fanga sa o ki kan no. Ele se me mo. So se kanga kai maka le mobi. O le kele o ka ko sa mo. Ele ima malam o ko inga fio ki isi ma Lewis ko ele ima malam ma ele ma malam ma me ngi o mobi o me o entertainment. Ebe ngi yaka ye mo mua e fa adlo se aka maka longa sa o me o ngo. So mare upunga le warning. So le warning. E ye ila mal menga sa wa ilo dunga. Entertainment. Movie is part of entertainment. Ola me ko entertainment. Fa afia fianga. Fa afia fianga me o siva con seki. Me o dramas ka fa kingo. Pese. Kauloko. Solo. Pespesenga. Pesa mo ho ye anga mua ho ye. E o me ko inga mai. Walu atu lea fie. Menga kong meu fafifianga. Poula. Amang ko leo langa e aya e mai lalo. E saka ko yai poula. E sa wala o mai maua mori. A aso I sa fai kong seki meu mori pensingi. E aso nge lawa. Wa kau de fen kong seki. Ia lele wo o mai mei o kau sala online. Wa misi ai kua ngai kong seki sa kua yei ngai kua. Ba meo sari maka sa mo I meo kupi. Wa fai ane popo ia ave velu kupe nga ka o sai maka. E kau maua mai singa suka o le afiafi. Wa le folole lori popo mai sori. E kako sari maka nga le laisi popo laisi popo nga ave fua ke le kupe mo mai. Sa aku ako sari maka nga isi ako umasari. Sa aku nga di ma ave fua lori le mo sari maka. Ia me vele kupe vavi. E le koi fai me nga kaningi. Na wo I fua me o ngiu la lau. Kele mo le popo o lalo. Ia koe ola I foi popo o nga koe kia kukusa le ngiu le ama. Mar ke kele o isi ngiu. Ola I fuma o nga la au ia ma me o la au ia pe ia o le wau makua ko nga ngiu kaimi. O le kele o ko inga me pa pe ngaro mo sa mo. O le kele o fangua sa mo mongi ia kaimi ngi. Wa pe ia o le wau makua. Wa kukupu wa mili lunga me o kava me o la au. O fai miringa le ola la au ma le olanga o meo ngiu ko ngā ngiu mo sa mo. Mo le koe ngā lulu e le kungu. O le siko I inga le ngofo I kuawa. O wakile kilo mai lo ingi usila o fia ingi usila lo ala ngofo I sa mo. O le me vole le makamaka TV, makamaka Facebook. O lo makua wole la ngā kiringa ngā ia konga mo. O fai TikTok. Le TikTok akula ia kamaiki ai musu mai tuangila ko TikTok Isuinga le olanga al competition ne ko kong ole alu al kama inga le ro la si loka ko samo ele ia ma se si o mang fa
o pisingisi uma me ngai waku le ya o akoi ku e o la mai TikTok Facebook so mina la e alu wale kupe ko kom sa la ngala fet competition mai wang kang ka mer se fu on competition ne fa la me ko competition tau banga po e telele o amal te mau ai e tau banga kong wanga ne fo ila fa kai ka ir ka ko fenga malu le ye sa ilele mari le nga o i malanga ba nga ngau le ye ma ti omi malanga ba nga le sap e ma ka umma ye ngau ngau ile o amal ka mau ai sa moa mungi lolo ka ko pa lo ka fa tu le tu sa mo pa wotas o pa ki ne la be ye sa mo mo lu manga o pa ki ho ile e mongi o lenga kula i mai ngei vai kai mi lenga sui e whenga ma lo mai HRPP sui mai fast pe kai ele I complete the mission was impossible sa alola yele Tom Cruise mission impossible ele se impossible la vole va pe wata ape ma corrupt ma collapse ai le sona ta ua mo le party o le a toi tu lai lona tu lai sa o ai tau na iei o le a toi ave sa o le ta inga I le te tau o na abe iei le whanua o le na amataina ma tina ina le party awa le whinga ngā le mea e le sea le mea o le whaiwhai le party a koe whakai ka ise ka whape wa koe ngā mea la lea ai pe ia o mena le whakau ka ikol ka avale a whaabi ka avale a fo I le si am ka ba le simple ele ke ele me ko kingo wa lo ye onga e me o me ke fo e ke fiu fa ka wo ke fo ni fe me alo fo yo ka ko ai ngai zamo e ba ku fa ka alo ya ka me ki onga le onga ka o fa finge ba ai la ku fa ia mau lo e ke ngai ki wa maku nga o maka I na ele lo wala la ya lu le finge ba ai fa yanga fe au fa ka la pongo kuri nga I solo le ai nga le ngufukange ai le lo le finge o la o nge aka ngai ka me ki me vale la o maka I me vale ngai ka me ki nga maka o le movie ma ngai ala ka ka me ai nga lo sing ele va pe ya lu ai pe le play o le movie nga le aka ngai le aka ka me ki me ngai ne e o ko me ki anga o sange le siaka o sange ma le siaka se ia o nga o alwa a failai o le fafinge le fa nga ke le fungi le ele le ise a onga le ma anga ingilisi fai kau upu ia li fo I ma le iloa fai le por kalame ingoran ke fong wa menge ke fong e por kalame e kaunga fai fa por kalame lo ke fong e mawala lo ke fong u fa kau lo ke fong ya le ke ngo sa mo ang fa por kalame kai pe fo amor kiwi e ke kango set up lo kiwi onga o le ia lo fanga le ia lo ko rua e lo fanga o kama e lo fanga o king e yo ko ngangele ko ngol fa e lo ka mamaru kinga ia awange I maka le ai ngi ya ka fa le ko ngo so fa ko se I mai ko ngol TV e o wala ke fong e ke kango fa po kala me e ye ki e a ko ko ro la jo ka ko ko ole kele o ka ko e le malama I functions o ke fong e o le laptop o isi ka ngaka o pa ka na lo I lo laptop na wo I lo Facebook e o fa me ngal Facebook e ka nga makuwa al makwa kele la ke longa makwa kele nga yo ka ko ka ngaka ele o malama set upping al Facebook ai ka kawung ka ko malama o se fa mafa o se po kuanga ele se po ko fi ai o se fa manga a fai ke a lofo mongi I lo a inga o lau whangau
Ia isi kanga kai le anga ma fau fau kulo ai a ka ko walo lo foi lo ka ko ku pa sa o ingo ka ko fanga o mo lumanga ia le lei ma mala malama i se la pingo me umangi ko foi me ka ko maka upu ine a kinga ingo sa mo mo lo lumanga sa mo o wala bangi o ka ko fakala lei o le wo umanga ba ku se ka si sa nganga ya fionga ya afa nai le wa mori mau afa nai ma waba ele fa pe o sa afa nai ta ma tele ta no alanga afa nai o le fionga le tau ile tawa ia o se tasi o tangata tamali i tau ta ua ho inu sila wa leva na ia i tutonu ole o upu fai o malo sa avea ma member of parliament sa avea ma sui fai pule sa avea ma fai pule tono New Zealand fai si leva tono ole whenga malo ole ane national ai ngau tautala nia ma ola o famtalanga ia afa nai pe ona umana tui na tu seta se o video i lunga o Facebook ona ma naia ma le matango fio le saunoanga afa nai o lea wa o maila na saunoanga e se tawi le lei ma o su enga ie pa e le ta ua lea o le iloa e atu nungo le Pasifika o le korokoro mai a sainga le korokoro mai e kaimini o le bang korokoro mai alanga le korokoro ma li me pe o nga sa ngoa afa ngai e mai mo le loli fa piko mai luma fa mo mai pe ia le kala masang ya zamo e o onga lole pala kala kusia le ofiso a onga le ke kus kala la kala isa o fa ya onga la e kala ia a onga le ke se pe ia o la au ku kolba sa o mai o seis awang ale ke ol kuskala kana e kuskala ngang kusiar kala le o onga lole pala e o onga lole pala e le wingor kala le onga ole sa la ku le faka olo a langa la ku fa finge faka olo i fare olo ai o mai fonga wo le e finge faka ule kan nga le finge nga la ku faka o melanga wo mal faka olo ai fa pu ula mai le fa ka inga mo example ngai le mele fa ko ile sa no mele fi ngai ana ya ngai ya okay ba ko le credit mo le ko fa ya it ko lo ka o le ngo it wa ko kere ka ko le fi ya it o ko ya but I give a credit lang le video mai ngo ka ki mai le ya it yang ni o la le la o ke ka ngo introduce sa ko le melia e sa ngwanga le anai ka ua mo Samoa e alanga fefefe e alanga mumusungi usila ia sainga make enga sainga ni usila mauskaria le ho ila ku malo sitono Trump mole malo Amerika e ke e ia sainga onga sainga o anga mea fali lilo ia le nga kia mai aka ko malama maso su e pe ila on fo ku mento le fionga ia nai ranga fo tuama awale sai nia se mea e le loa male mamla e a fai ngai ka hau maka ko fa ngau le a le iso fua mola mai le yola so fua mai makulu ka ko aya e o la me ka fa ngau ni na ko fa mua ngofu wa maua sai ka ko fa au ka le wafu le wa umanga sangi ngake enga mua fie me a o le wa ko initiate o le wa ko fa kampai ko e fa waule e fa ngore wafu le i beisu o vesit a nga fa le wafu sa ko ele fa nga fa le wafu ya sau ele ike ya fa le male ba le ya sau mo moka ele yango ya fa le male ba le ki abea ele o fa ngai
ale la manga o ko faule sim wafu baisu sa mo o ngai fa bale ya o e kangaka ngai ole a ko o mai fu male la ko anga ba kaule e mai fa wa le wafu le mka oi baisu ole a fa nga wafu o angi o loa sa mo e la ufa o angi o loa sa mo le e la nga fa ngai wafu e la ufa sa mo mala wafu nga e le inga ko loa o le paunga le mele fai mei o kusa o le kau wha se ere ngā le au mai. It makes sense. Koe ngō fia in kako mama ke am kako wa ai wha kingo. Ngā kako sa mo, kako uma ka whai maho whau. Koe le ola, ko wa i mei le kua le ola, o le maho whau, o le ko wha, ma le whau kama. Ko wha lo loko, ko wha pa ia, whau kau kanga kakau, whau kau kanga lo loko. Kako ke spela inga i mei am whai kau i lava i o kako. La kako wa ai mana kako mai kau. I upu i o vea koe. Siria ngea la o ia oi. E ingi o loa ke kele o whaisa moa le a koe whai e fwoi rewa. E se mea. Neanga sa mai li poki karengi. Wapa uma ia nau wha inga o pusa o loa. Awe fafu. E se a. Wa kele alo makami whanga o sa moa le wa la umenga wenga wha maikai. Wa ola wha kasi ngiu mala au. O pei o le wau makua whangua. O le kele o a inga o ngu. A e sa wani o ngeima e a fio i ngu kua. Kau le inga kau le lea. O le ingi se wha ko a whangua. O le ingi maumanga e koe whai e ngis. O kuri mei. O whai miringa ma pua aiba. Ai o le au ku mongi lea o le kako paki. Nga ia koe la langa manga lue o kako whangua mai le eti. Ia wha le milionga lea lela wha wau pea. Wha wau pea. Inga ia. Inga ia mawhai on koe la langa o kako le eti. Awangi o kako wha pea. Pei o le wainga ngisi. Wha ngoa e isi kako e mai. E kai kai ia. E kai kai ia. O le waia ngā ese le papau o le waia isi. Kurau. Alau kusao. E le ai. Awa le pei le langonga ngā mai. E le kai kai ia. O le ale le kai kai ma le mea whenga kupu ngei. Pai ala ukala ngei. Ngei New Zealand. O le langonga whenga. Pai mei ama o le kai kai ia. E le kai kai ia. E maa losi wale pui pui a maa oli sa e o lako wele eli. Wangi. Se mea. Lai masa whangua. O koe ngofo se maa oli lunga so ngā ia whangua le kemi. Se mea. Wa maua uma e le crown. Maua le maa lo. O le ala ngā le kamwhaia ko le pāki lea. Kuwaine sa iei. La enga le le pipi. Sorry, okay, but I'm talking about the facts and evidence. Kam foi e pulea ia vai. Sa mo wa ye wa umanga pasia kula fongo. Wo o le pule ale malo. Io vai male o ngā sami. Ale sami a koa male ngā kai fale wa ye le pule ale kula fongo. Kula fongo sa fai ele pa kia le jar pipi. E se kai mingo kangole aba kurungol kula fongo. Ile ba spope i aso o iluma. Ia o ngā bakola i wha maungi ngora kana lea. Sa mua malo wha funga anga. De sa nganga le anga e pia koe fui me lea. Le si fionga i le kawa anga anai afa anai. E se ka wea ke ngā le ngokang kipi mo. A mai e whaia kuai. Mai mua se i sa mua. I le pautuanga a le sai to tono por kiki ane sila. Ma whaatusa tusa mea i o tutupu. Awa e ei hoingi si ke enga mea i o te whai atua. Pei tai. Sa mua malawa whonga e fua lau whiriwhiringa malau saidiringa malau pārota e fua la vai oi.
I mea ia o te whamatala ina. Ia maritele o video umana tu ina. Ia manisi o vaenga. A vaenga na o maleva lele. Pai maleva lele. Tau kuku. Pai wafu. Mai kuku. Kuku le wafu le isa koa. Kuku le maleva lele i moka. Kuku le maleva lele i asau. Ne whanga. Angare koe aku fo le fast koko. Awa lewa whango e kuku ngofo ia whangari. Nongo winga. Whangari i le sa hei. Kuku le sa kuku whangari i ngā wawhai le i tua pipi. Wa teime le i tua pipi, wha kuku me le wale le i whangari. Wha kuku me le wale le i asau. Wha kuku me le wale le moka. Whaua ko me le wale le kia bea. O wha me le wale le. Ai whaua. Nga kuku ia le whanganga. Whaule wafu le sa koa kuku. Whaule wafu le o i asau kuku. Ore koe whaua ua. Yeah. Nga o polo keki foi infrastructures. Ai valu supa senge o polo keki e fai e le HLPP kanu nga kura i mai e bea mwhainga malo. Ka ia whainga malo samo. Mo le lima kausanga, i lea lima kausanga, i lea lima kausanga. Kanu kura i mai. Ai valu supa senge o la ko me fau. O nga o mea vo ia o infrastructures. Wa ia mea ko infrastructures. O whare ke kele. Le e ngi whare ke kele le ngi ngā whai e sainga. Me alo wha sainga mai a pangi mai sia kungu. Me sia sainga. E ngai wa aile e whale ia. E waku meo a mea kaungofi. Tipa. Whai e whale. Waku meo minerals. Resources. Ma meo resources. Ma meo io mea e whau wale whale. Facility, mea ko kingo e whale minerals. Waku o loa i e whau whale. O mea o loa sili on kaungofi. Ni fo ngai fa ka u sa mala i kongo le $2 shopping ngi sila mai sia kongo. Kasi ala ka ang ia kula sa mala le nga mai senga e ka kuele. E ka kuele la pepa e ba kula pepa la ku me la pepa la nguki me all quality. Wala ise quality, ngare quantity. Ne ko fo ia la ka le me on pe ko. E lua fonga o lo ke ni. Ole ke ni wala ko kuria le quality. Wa kuli le quantity onga le bambe ole nga ia bave nga male pe lo ai ko fa ka uri sia lo. O ka vale sa fa u so i ole maloia. Maloio ka vale sa fa u so ka vale anga ka. E umalo so i fuala e kuro ka vale ko me na fa nga ko fa nga. Malo. Ka vale ke ni. Ele umia. Ele umia nga e nga e fa nga ka vale. Na fa ele e wala holi. Ale umma. Awa ale ba ben ka uria le ka vale nga fa u le ba ya so kas. E ummi longa e fa nga ska ka vale ummi nga le a stak ka business. Nela nga fa u ko nga ka vale le ba ben ko de nga. Ne ko fa ka ummi ska vale. Pe ya la nga se nga mal me wa ngi ka kel fongi polar fo fer kel fongi ele ummi ba ya. Ora me e ko fa ka me felicime. Inga ia lu wale quantity. Ma mo le se quality. Au ka vale le quality se eso e ummi o fa nga. Le quality. Ka vale le anga ka. Au ka vale ke mingi wa. Mo ngau ia le au fa ka vale na fa o lo ile. Ile ngu mela ia kele ngu mela o lo e fa. Inga ia ba ben kaudia. Inga ia ba be le lu ngon la ku pe mo. Le la po longa ai ka ko ia ka o customers. O consumers.
E pe yo sia o kama yang ya kule le ngai fia le skoha. Ya. Male fai ke nga yo ka ko malama. Malongo ku ya li ya kulo ku pa ia maloko mamal. Ile ango ngai mea wa kula i mai. Inga ia o ka ko fa i ke ma fai e le ka ko filifilinga. Male kakau, male lofa ia sa mua nga kupulanga o lalo bao. Ai mesia le ka ko mesia nga kupulanga. E ia ngo fai aku fai ma fai am ka inga ngi sila. La fai kupu ia skari e le au apoliki. Ngai kanga ka e onga le aku pe oye. Kusa le fai mangi sila. A ole whakai ka inga ngi sila. Pe oye ngai kanga ka mauri. Ka ke alofa ia. So se kaimia o ke kaimia ko yo ka mauri. Abe ia le kupe o la ka sidiva. O la ka change. Wow, mea ngai eisi me ngai kanga. Hey bro, hey kas. Got any change? On a change o le sui. Ah. Ta ka ka wasa ka. Saka mea ai, wala ala ka olo ala ke pa ka umo. Kukua ngai ka mamo moe solo i kua i polkiki. Polkiko. I kua fale oloa. O kaulanga i au kilangi e mo moe ngai ka no fa. Sa mo mala wa ponga. O mea ia fia o ia ilo ka ko o aku ngu. Pe a koe kula i maisa i lele ma fia me. A koe kula i mai ngā omi ma masa i lele. Ka ko ke manga o koe o ia ka ko. Sa moa ele ai. No way, Jose. Ka ko ke le koe mo mia ngai ka ngaka. Ang whapenga ka le lei la koe o mai. O ke manga o koe o mai. Aia. Ana wari yari mer corrupt. O le keisi le whanga solo nge sa iringo le amioko. O se keisi maoa e lea. It's a high profile case. Even thought or the case o le defamation. Defamatory for defamation. But e alang o ka ua le high profile case. Onga o le ala wa maka nga pupula mai le amioko sa o ale ka ke momi. Sa moe mo mia lau lango ile ka koru le pa nga solongi o ule le mo sa kusiru ai o le ala mingo ya kungi pa kausa kusiru ya ma makalongo la ko fanya u e ka ko fundraising e kampai aske muli fa sa bali ya kun ka ko menga ai la nga fia ide mangato le tunu o le me ya ko ngasa mo ko tuanga fiu ya mafai ona tātou lima fatas. Sia atu tātou bilo ne pa mole lama. Pato ese po i se tala na watu mua i le tātou vai. Ale ai ele o tau ia o mai mua mai. Mai la tau na mua mai mua mai. O nisi e to tele lau. No mai tawina e whapena. Ai, o te pato ese atu mpa maula no atu. Ai, mon nei taimi. Ya. Taruai ia e ta itu la wal fatanga nei me o village stream ia ono tu langa wa ia inga ma tu la fono ai aba to lama malu i puenga e ma sani lava ai lava se ba ai si itai si iuta ia i lava le lau me vale ma le lau fale ai na ale ma tiu po ma nao ma fa la ve au ia e sa tia po i tatou i matangi ma fa e hoi taimi e luta ele ngata i fale a ia salauta e tonu tai tonu tai sala hoi tai ia tonu tai e fa mo moenga o le amalutia tapu ao le tua le nei o le so to na ia le so raile nai i malu tele Amerika ma stete uma Amerika ai watu alo faanga fa monianga te tele ana mo oe la usamo tai ao tatou au lia le tutu tas ia watu ai mau fa monianga te tele lava lea mo Samoa uma lava Happy Independence Day a toa le ono sfutolu tau sapa talu ono tatou tutu tas
So happy Independence Day. Mai a te au, mala por kalame tau longolongo. Ia, o feu, o muina, si pukaro mitusi, nei rea fio anga o papa, papa i palauli whaliwha, papa, nanga rua papa, papa sa taua ma papa puleia, papa la matou papa puleia po papa palauli whaliwha. E isa matou so ngā tupere wo wa aia tu e. Aso rosu mal fitu o uni e po iulai. Ai o te whanatana tātu le whakasā papa. Ia au maise o tau whasalalonga o te tano e whaia. Ia ma, e ona so soani atu po ino tau whamoe. Goe manai alanga o le karesia. Te tasi e karesia e na mwai a whatuina i tono le fionga. Ia, o le ua e karesia ale mato nu o le whakasā. Ne ala whai melela tau whasalalonga. E sa mua mai na ia wou. Ia o le mato sa iri ngā tupe wale malu le karesia e whakasā. Sa la peto te leia tama whanau e sia lato e karesia. E tū lava masu e whamalama ma tilo e le no una whanau ai. Si o mato nu o le no ule no whanau ai o papa pa lauvi whalpa. Ia ma si o no e sele pele ia te. Ia na i o no taulalata ia o grandma o grandfathers e ia sa tupaitea e ia sili ngā utawai, ngā taiwai. Ia o taanga, whale a lupo ma whai ai. Ia o iwa ma salelamar, sa fotu, sa fune, sa taua. Ano mana, pasino manga. Ia, sa pali. Sa wa ila kou. Ia ma palauli atoa. Ano whaanga whapitoa lava mo o tau masa mo a vea a unei o sao tau wō ia so o tau tamā nai tina, o tupu matamari, o whare tua o nai whaiwhiau. Ano whatele a isi whare tua na maftawi e shopping center i New Lynn. A watu alo whaanga tele ana mo lau fionga le masioku. Ia po lau fionga le whare tua, whawhiangainga mai au setalia. Atu e olo whaanga whakatoa i wō mapaanga o nei o ainga pele i o i Melpone ia whamui nā lupe foi bao ese le au pepe i nā i Melpone o nei o Cousins ia whamui nā mole ma tawatama whiwhia i o tana ma i nā tō uma. Ia le fionga ho ia pili, ia le au pepe pili Joe, ina i Melpone. Ia o auntie ia le sina tawai. Ia pea ho ia kuata. Le fionga ho ia amitua nai tia Robeti. Ale uso ho i nai uncles ko kele ia whaiumu. Tangi alau. O tanga whaalaa ia laupua pine ula fui maono. Le fionga ho i ngaftas. Ia le tōpaya ia whaalaa i nā i sini ma Australia. Ia kafi. Ia mai la tō uma ia eli, kuata, la tō uma. O lo anti ia malai, i nā i Queenselani. O seo anti ia Enerita laupua. Bautua, i nā i Melpone. Ia mani tele mele no i o nisi o wainga sa pomu i nā i sini. Ia ma in mātou malaba i nei o se tā i New Zealand. Australia, New Zealand. New Zealand.
Pamanuia tu le famana tuinga o ku kasu Samoa kai au. Manguia la malka ko au dia. Ku kasu Samoa. Ala nga ole. Pa yo ofu le. Mo ia lang bonga. Ia lang ai le sedang bonga ai on le jabi. Terus kang kan peng ofu lang bo. Ala ku sei ole pride Samoa. Mitamitanga o Samoa. Terus tangata ilon na pride. Na mitamitanga. O ia ole tangata Samoa. Tātou ia tātou tangata Samoa. Pamanuia le tua le au mai moa ma lau sila sia atu tātou pokalame pamanua. Pamanuia le tua le bike, saifua, ia manuia. Ia, mai a tau nei, ia makatatu nei au kila. Saifua, ia manuia. Saifua.